بسم الله الرحمن الرحیم به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین و یا من یعلم ما فی الضمیر و یا منفسا عن المکروبین و یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صل علی محمد و آل محمد و فعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما انا اهلو برحمتك يا ارحم